Danas počinje prvi internacionalni salon vina koji se održava 8. put na trgu u Novom Sadu. Ovdje će se predstaviti negde oko 100 izlagača, potrudit će se da vam predstave svoja najbolja vina. Pored mnogih izlagača iz Srbije, ovdje ćemo moći i da uživamo u vinima iz Hrvatske i naravno iz Mađarske. Biće negde oko 15 vinskih kuća iz Mađarske i naravno oni će nam i prirediti njihove kulinarske specijalitete. To su više nego dovoljni razlozi da i ove nedelje ostanete uz emisiju Vino i vinogradarstvo. Direktorku Interfesta, ujedno i glavnog krivca za ovu organizaciju, da vas ispred organizatora pozdravim. Dobroveče. Ja sam već degustirala vina, tako da sam moj govor napisala i pročitat ću ga. Poštovani posetioci, dragi vinari, cenjeni gosti, pozdravljam vas u ime Interfesta, u svoje lično ime i želim da u ova 3 dana festivala uživate u kvalitetnim vinima, dobrom zalogaju, prijatnoj muzici, čuvenom novosadskom gostoprimstvu i pozitivnoj energiji koja je, kako kažu naši verni učesnici i posetioci, predstavlja naš najjači adut. Dragi moji sugrađani, u ime Viteškog reda Sveti Đorđe, ja ću ovim topuzom da objavim da je vinski festival Interfest krenuo, a vi krenite na degustaciju naših najboljih vina iz Srbije i okoline. Uzdravlje!